Kagwa ntuku kathomba muthingatano riu aritwa ma Meru University ria ri Nteresia Nchiru metheretwe makerigeria ugendi barabarani Meru kuthi maua ni kumania namo kubinga barabara ino na kugoma makimeneria urungamiri wa sukuru ino ni kubarutha kuwataka visi wa sukuru ino to Professor Romanus ODHIAMBO aritwa mama maugite mathomo matishokera kethiro visi wa watichokwa wirani maunto maria makuregana namo ni arutubwira na mbondi ya urungamiri ukurukira barua iria ikinyite methani yetu ya nteto kanjo ya sukuru ino ni semanitie na gwetikaniria sukuru ino ibingwe mwankariria magashwira thina ino yonde ya sukuru ino ntaira ona kiathogia gwikirwa thombe kira kiraikirwo thomweri uyu ona kione gitiri twe muthuri Murioki atwambirie na riboti ino. Kwa kiumia nandi ngutene chionekene cukuru ja Meru University katika ARITWA aritikungiba cukuru iji na monotongeria thine jumbukire nimarekisa kuthoba chumiritie na kuthithia mugomo ontora bwathingatirire ni Professor Romanus ODHIAMBO kwithwa gikwa rutharo lazima ontora butumitana rigwa ntukunya muthingatanio arithoba cukuru iji bethirute bena mpange mandamano ara muthenya narua mandamano jaja njonekere jethuka nkuruki kinyangari mweki watu mwangi ako pale juu kachakacha iti itigiro aritona borithi bakengana Kitungi kinandi kinyabori bainga barabara ekuma kanja igwetarutero Nchiru agendi baraba tumira barabara iji bagita rutero riri tuminati batiko ndenyangari mekana nyamtu akurukira rutero ru na nguntu baraba tingatirire nikiamakiria kirungamirite cukuru ya Meru University kuga cukuru je kwethwa Kuingwa kwa kaita gate kumenyekana na inya gwikirwa thombe kana graduation ira ri kuthithika ntuku inkaisi ejite kinyetho ya giterwa that whenever they close the school, we as the SAMU, we were not invited to that Senate. We don't know what kind of a Senate it was. We as the SAMU are members of the Senate, and we were supposed to be in that Senate to agree whether the school was be closed or not. We have been given today a memo that the school should be closed. It is so unfortunate that we were told that for a graduation procession to be complete, there must be representative of the student council. For a Senate to be complete, there must be student council representative. But it is so unfortunate that today the council met and there were no student council representative. Therefore, we term the memo that was produced to students as null and void. Amna BUBU MC Orotero University jiri nwekidenje thaiba na chumiritie na kuria minister of githomo ethwa gitegera cukuru iji itikeja kura kana kuria University Council mwanka thai manto bya tindikanetwo kwina ndi kiume kimugite kuthira ni hite no ntu tukureka mwanka thindeka ya kinyi mwankau minister wetu CS wa education wana secure mashagu imbi weterere mwanka thai weterere mwanka muntu unge yokwa kenda boya kushurika manto Meru University mwanka thai ubwete kutha ukiatua wakikisha biashara chetu ndio tara nambere bwega aritone bagota bwega nambere na nyabara akobore nyumba na ambi bonde uti muntu mbuto kodana thina thai kwau ni ka kwa ndi no sana ndi mutongeria wa iria nkomo na ndi nkomande na makwaria biashara bonde na karibonde banchiru na iria onde thirungirete iria unonto na tebo ka kinonto da ritoba ingire nyabara wara ruairu kiri uti nya biashara bumite mawa muthara iru chonde kuma no disari yonde baraba tumera barabara Meru mawa road utengu igurite kanende Mugambi Manyara mwandiki munene kia makiambas augite kintu kiria tekura na University ya Meru ni siasa siasa hiki ikathiria university chetu chionde aito bwire ndo karande tu Meru tukuga institution ya uniran na siasa itio tonyera uraiwa siasa igitonyera university echuka na university echuka na nde ya tuikira ni the biggest university in Eastern Province non to leadership no tishasa cia tonyaira lakini enda kugatiri kinyoke tho vice chancellor oria utio mwenda muliteni mpara bukamuritai na gisiasa muliteni pole pole bukamuita gisiasa ndio uneke non to agitonya arito bari
ndegurwe ngiri 3 thaiji bakinyete aritwa ngiri 11 kuno mwanka tuwe na itete ngugi kagita kau arareo lakini lazima tumuongere ta mwingi nkiripotera Uru TV mbita Muthuri Muriuki.